Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the like Benny Mayengani the president. You will like Mr. Post, even then it clearly link on a Gagash. Yeah, so on show already on video. Mtami woni ndaka manyanga tsile video le lo Benny the president they cable of all shuka for sure. Tolo election takara kuno ko ramena loko ifa ikomisa ku hlavu yena nga ta kha cha December revolution vete loko ya na ku la ku teta vuya la mono yana leswi nga fika ikombisa swona yeah immediately veni ka Facebook page ya hlavu the group ta before the comments there were a lot of people complaining ku hey abangu lava achala and swona therein guys swona therein like people were commenting ko kana ko ta video nkarhi lo ko ma swo tsama ko trenda swo hambana but ntivona therein ai kai like vanhu va kha kombisa ku nga chaya. So what's my perspective about this matter? I think hlavu the group ta chaya but aku munhu anga ta n'wi pfuna the same way leswi nga ndeka ka album ya malambana. Of course, kuna vanhu lava va nga tumbeta ma nga hote va nga chada but they were assisting him. Man kuma na track swo fana beef song yo fana swingwirongwiro a ku changi yena kuna munhu a nga yi chaya the beat a hlavu man kuma. So I think identification teka aku munhu a nga ta n'wi pfuna la in terms of chachani yena is stronger slow jam but ka leta fast lava munhu lo nga ta ku n'wi pfuna loko va kha va chada hi leswi ni swi vonisaka swona. Yeah, the big first to go on like vo majomela vo Vishivambo. I mean they can easily fix that because va awego ku ve na issue kulu ngongono loko khe nangita ka track leti nga homa ta Sikeza Boys featuring Benny the president akulala ntiso dzangi ti va na impact on the ground no vavayini mina around Guyana already na malamelo already in those places anza ti va na impact on the ground. Let's just be honest, and they want to have an impact on the ground. So maybe it's time how the group they fika yana akumampu because Mr. Post dyikwate guys actually show whether you like it or not. Mr. Post dyikwate production here dona very very strong. My son amacha rusuna nshvula vo DJ gift amacha my son abantu bona companions my son amachaya and Mr. Post serious none they are going to the studio obviously it will profit from that. So dyikwate swinene production ya dona show it very very high, it very very strong. In December mchini xa wona ngomi swivoneni the pictures ta na the video ta kha ti famba kwala like yi xavini material ngwenya like is very very ready and this is na power because you're not sure it's more like a defending champion because in December 2021 it did not win the party and like the album name is the possible you be from December 2021 until maybe mid the year 2022 mid the year career could be not the strongest man at the being man kuma. So Mr. Post it's a defending champion they are the international and the social va kha va hlangana of course in December and the dingesh law hluriwa my kuma ni leswi mhaka yi nga yimisa swona. So hey so la Benny the president yi va careful leswo in number yi lerisiwi swi nga famba swi khela matuka a yi make sure ku hlavu wa pfuniwa even if va ka va nga tsariwi vanhu laha swibohi va tsariwa agreement ya vona but a ku vi na munhu a nga ta n'wi pfuna loko a pfuniwile ta switwa guys mina ni ta tlhela mi byela ku no swilo ra ku changa hlavu ni ta mi byela me if he was helped na ri tiva voko ra hina. Yeah, so hi ta hi helela hi mhaka ya Gagash mhaka ya Gagash loni va ni kha ni languta tifani to fana vo Heavy Xivambo va kha khomenta ka ti-videos ta mina va le ku tiyisiseni ku hayi i ya ku rhongweni misa lowu. Yeah, loko vi kha hi cheka video ni nga yi upload liya loko Gagash a rhonga Munghana Lonene FM ni fike ni vona Heavy Xivambo laha yin'wana ya ti-big fans tikulu ta Benny Mayengani. I'm not sure if I can nga kota ku va ni mi vekela cover ya Benny the president mi swi vona ku i kona i tsariwini laha ka album leya Jesu na yena i acknowledgiweni ta zama matimba ku ni kuma ta cover ni yi vekela sweswi ni mu kombeta na viti yes walo heavy kwala. So ni vona kha ni swi tekela nhlokweni na swi tsalaku because I know ku swi va kha swi huma makole ka ngoya hi fike hi vona fika kombisa ku se i chava mungameli i khale hi nga se twa a yi rhunga yi kombisa ku December. So it's under that video ya Gagash 2022 loko a rhunga Munghana Lonene as you can see there fike hi vona fika commenta sweswo moyana. So i tlha fika kombisa ku hayi Gagash ya ku rhungiwe
a wu nge lunghi nchumu. A ni kha ni vutisa ku loko u kombela ku rivaleriwa ke ma kuma yona. So hi swona sweswo Gagash ya ku bifiweni mhani a ti no mina ni ta n'wi advise ni ku yeni ka situation yo fana leyi because swi ti komba na ku bene the president yi ta yi decide unless yo swi tshika ma ku maybe a zami his luck. Maybe a zami his luck ni nga swi vula tani Gagash a zama ku xavelela maybe a nga humesanyana xifayinana nyana mara wo va a yi humese na ku 30,000 yi nga ala a ni na mali yena a humese 30,000 ni sure ku yi nga pfumela yi n'wi tshika. Loko ku ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi teka subscribe.